Da, postoje automobili koji se kupuju srcem i oni koji se kupuju razumom. Suzuki je oduvek bio šampion ove druge kategorije, ali sa novom generacijom modela S-Cross japanski inženjeri su odlučili da tom razumu dodaju i malo karaktera. Danas nam je u fokusu automobil koji već godinama na srpskom tržištu važi kao dobar izbor. Suzuki S-Cross Hybrid danas u varijanti sa pogonom na prednje točkove može biti all grip ili 4x4, važi za best buy kada je porodični crossover u pitanju. Sada ćemo to i da proverimo. Za početak, hajde da u vožnji napravimo jednu malu komparaciju ili ti poređenje sa starim modelom koji je već bio odličan. Vlasnici starog modela S-Crossa tačno znaju o čemu pričam, ali je bio nekako nevidljiv, nije privlačio pažnju, delovalo je kao da vozite automobil koji je odličan tehnički, mehanički, estetski dobar u onom trenutku kad ste ga kupili, međutim sa vremenom dosta brzo je erodirao, ako mogu tako da kažem. Potpuno druga priča sa ovim modelom. Za početak, maska je ogromna, velika, ofarbana je u klavir crnu boju i dominira prednjim delom automobila, hauba je podignuta. Tako da već u samom startu kada pogledate novi model S-Crossa, on izgleda kao da je spreman da se upusti u neku 4x4 avanturu. LED svetlosne grupe su sada standard i daju mu moderniji izgled. Platforma je ostala ista kao kod prethodnika, ali vizuelno deluje veće i ozbiljnije. Pozadi spojena svetla sa prozirnom optikom, detalj koji podsjeća na modernu japansku školu dizajna za koju danas morate da angažujete aftermarket. Ispod haube se nalazi poznati 1.4 booster jet uparen sa 48-voltnim blagim hibridnim sistemom. Ukupna snaga je 127 konjskih snaga, ali nemojte da vas taj broj zavara. Zahvaljujući elektromotoru koji pomaže pri kretanju, S-Cross je izuzetno agilan u gradu. Start-stop sistem radi najmekše u klasi i to znači da praktično ne osjećate kada se motor ugasi i ponovo pokrene na semaforu. Clearance 17,5 cm. U prevodu, ne treba se plašiti trotoara, a ni sporednih puteva. Ukoliko vas naravno GPS tamo navede, neće biti nikakav problem. Manuelni menjač, potpuno sam oduševljen činjenicom da postoji manuelni menjač. Malo sam i zaboravio kakav je osjećaj kada vozite automobil koji ima manuelni menjač. Šesta brzina mu apsolutno odgovara. Razlika između automatskog menjača i ovog je što sam sada u prilici da sam moram da ubacim automobil u šestu brzinu, što je vrlo interesantno. Šesta brzina donosi i manju potrošnju, svakako u gradu ta potrošnja doseže 7 litara, desi se da pređe i preko, ali uglavnom se kreće između 6,5 i 7. Na otvorenom putu, evo upravo gledam trenutnu potrošnju, zna Boga mi da padne i ispod 5 litara. Sad, da se zaustavim negde i parkiram pa da vam prenesem i ostale utiske. Sad da vam prenesem utiske sa mesta vozača. Ukoliko ste računali na futurizam, onda ovo nije dobra adresa. Ukoliko ste računali na već provereni koncept ergonomije, onda je ovo savršeno vozilo za vas. Ovo je apsolutni old school. Sve što ste ikada mogli da zamislite ili pomislite gde bi mogla da stoji automobilu, stoji baš tamo. Gotovo savršeno, neću reći savršeno jer ostavljam prostora da nešto može da bude i bolje od ovoga. Počet ćemo od volana, gde se sa leve strane nalaze dugmići za multimediju, sa desne strane dugmići za asistencije prilikom vožnje, takođe su izdvojeni i dugmići na samom volanu ispod koji se tiču upravljanja mobilnim telefonom i split laninga, odnosno promene trake. Sa leve strane vozača ispod
se nalaze fizički dugmići preko kojih možete da kontrolišete takođe asistenciju u toku vožnje, da ih uključujete i isključujete, a na centralnoj konzoli 9-inčni monitor koji ću prokomentarisati nešto kasnije i dugmići koji se tiču upravljanja klima uređajem, koji su ergonomski savršeno postavljeni, vrlo jednostavni i hvala Bogu na tome jer automatski utiču i na bezbednost vožnje u saobraćaju. Inače je visok nivo opreme već u startnom paketu u ovom danas koji mi vozimo. Sve što ne dodirujete rukom je tvrda plastika, ali prijatna na dodir. Sve što vam pada pod ruku je zapravo mekano. Izbor materijala je takav da vam neće pasti u oko i bit će vam zadovoljstvo što se nalazite u ovom automobilu. Konkretno, ovaj model ima i grejanje prednjih sedišta i naravno mesta za odlaganje napitaka i mesto za odlaganje ispod vozačeve ruke u kojem se nalazi i jedan 12-voltni utikač. Novi multimedijalni sistem od 9 inča podržava Apple CarPlay i Android Auto. I ako mene pitate lično, mogao bi da bude malo brži. Sa bogatim paketima opreme koji već u startu uključuju adaptivni tempomat, kameru i sve bezbednosne sisteme, S-Cross ostaje jedan od najracionalnijih izbora na tržištu. Pozadi iznenađujući ima ne dovoljno, nego više nego dovoljno prostora za 2 osobe, a za 3 osobe, pa znate kako kažu kod nas, kad deca nisu besna, kuća nije tesna. Uz male adaptacije i 3 osobe sasvim sigurno mogu da stanu ovde bez da se mnogo guraju. Interesantan detalj mi je da džepa na vozačkom sedištu nema, ali ga ima na suvozačkom sedištu. Takođe ono što se najčešće izbacuje iz automobila, danas postoji, jeste držač za ruke. Što se udobnosti tiče, interesantan detalj takođe za sve koji sede pozadi jeste da su zadnja sedišta blago podignuta u odnosu na prednja sedišta, tako da daju određenu dozu preglednosti, mnogo bolju za putnike koji se voze pozadi, jer mogu da vide preko sedišta i mogu da učestvuju aktivno u samoj vožnji. Odabir materijala za sedišta je jako dobar, čini mi se da je vrlo otporan i ima taj detalj koji je stavljen, a to je ovaj narandžasti konac koji daje, hajde reći ću, pa pomalo na tom sportskom izgledu kada je automobil u pitanju. Gepek, 430 litara zapremine i ono što je dobro jeste što je pravilnog oblika, to dosta olakšava pakovanje. Malo je više ivica u odnosu na samu podnicu koja se inače podešava i može biti potpuno spuštena, što dodaje na litraži, a može da se podigne u najviši položaj gde kada se to uradi i obori zadnje sedište, dobija se tako reći gotovo idealna ravna površina. Ono što jeste dodatak u samom gepeku jeste 12-voltna utičnica i činjenica da više nema rezervnog točka, već je tu set za reparaciju. Linija je promenjena i savremena, sasvim sigurno, međutim i dalje Suzuki S-Cross hibrid nije automobil koji ćete uzeti da biste bili primećeni, ali jeste ukoliko želite pouzdanost, sigurnost, kvalitet i uštedu. Na sve to ide 10 godina garancije i pređenih 200.000 km. A kako to izgleda u praksi, sada ćemo to proveriti u servisu. O, desi Vera, evo ja sam stigao u servis. Lepo što si stigao, ali imamo protokol. Ajmo na prijem. Ajmo. Vera, ajde da mi kažeš, ja sam prvi put u servisu sad ovde. Zanima me koji su troškovi servisa? Sada je na redu mali servis, odnosno redovno održavanje, zamena ulja i filtera. Cena redovnog servisa je 23.000 dinara. Ali veliki servis u stvari ne postoji? Veliki servis praktično ne postoji. Suzuki ima lanac. Tako da osim redovnog servisa nema drugog servisa. Recite mi, postoji neki specifični servis s obzirom da je u pitanju hibrid za bateriju, za elektrokomponente, da li se o tome vodi računa i na koji način? Generalno ne postoji neko posebno specifično održavanje. Hibridni sistem se dijagnostički kontroliše
kada ste već tu na redovnom servisu, ali nekih posebnih procedura nema. I ono što me zanima jeste naravno uvijek dostupnost rezervnih delova, kakvi ste tu da li treba da se čeka kada se ostavi auto na servis ili je to već sve sve? Imamo dobar lanac snabdevanja, mreža je dobra, tako da je usluga brza i efikasna. Sad kad imamo radni nalog, ajmo u servis. Ajmo. Vera, znaš šta me zanima? Zanima me iskustvo sa 1.4 booster jet motorom, ali iz kog ugla? Šta sam primetio? Kada sam vozio automobil, on ima 110 konja agregat i nekih 17-18 konja ima elektromotor. Udruženo 127. Međutim, kad pritisnem gas, deluje da ide mnogo bolje. Kao da ima više konja. Tako je, u pitanju je turbobenzinac, tako da sama turbina mu dodaje snagu. Što se tiče generalno 1.4 booster jet motora, mi sa njima imamo iskustvo preko 15 godina. U verziji hibridnog sistema preko 8. Do sada su se pokazali kao izuzetno pouzdani motori. Šta me zanima još? Evo, sad si rekla da su pouzdani motori. Da li se razlikuje servisni interval? S obzirom da je 15 godina kao motor sa unutrašnjim sagorevanjem, ali 8 godina i hibrid. Koliko se razlikuju ti intervali u servisu? Servisni intervali se ne razlikuju, isti su i za varijantu hibrida i za običan benzinski motor. A da li imate neko softversko ažuriranje? Da li se nešto menja s obzirom da je automobil i modern? Ako fabrika propiše neko softversko ažuriranje, uradimo ga u sklopu servisa, međutim ona nisu tako česta. Sad, ono što je mene oduševilo jeste garancija od 10 godina. Tako je. Dobro si to primetio. Dugo se čekalo na takvu promenu. Imamo garanciju, produženu garanciju, posle fabričke, do 10 godina ili 200.000 pređenih kilometara. Uslovi za ostvarenje te garancije su prilično jednostavni. Potrebno je da se vozilo održava u ovlašćenom servisu, da se koriste originalni rezervni delovi i da bude sve po fabričkim standardima i specifikacijama u smislu servisnih intervala, ulja, tečnosti, da se to ispoštuje. To je dobra stvar između ostalog i zbog toga što u jednom momentu, ako se odlučiš da zameniš auto, on svakako ima istoriju održavanja 10 godina u ovlašćenom servisu, što povećava njegovu vrednost kao polovnog automobila. Otvorili smo nalog. Da li možemo da zatvorimo nalog i da ja zbrišem iz servisa? Ajmo polako. Ajmo polako. Ako tražite balans cene i kvaliteta koja vas neće terati da radite treću smenu kako biste imali auto, obavezno zakažite probnu vožnju. Vidimo se.